share jabaadhaa shir jabaadhaati Oromoo naaf xanyuume biraan gaa warra afaan Oromoo kana dhagaanu biraanis gahaa jabaadhaa shir godha Oromoo afaan Oromoo me naaf xanyaa wajjiniin afaan banuu biraanis gahaa gaafii gaafanne kanaafis haqa jawwee irraa dubbanne jechuudha gaafanne deebiin dhabame ማለት ነው ናፍጥኞችን ሼር በማድረግ ተባበሩን ሪሱ ላይ ጠይቀናል ማለት ነው ጀዋር የ86 ሰው በአንድ ቀን የበላ ጅብ ነው ጀዋር ይታሰርልን ጀዋር ይገደልልን ጀዋር ይሰቀልልን ጀዋር ካልተሰቀለ ኢትዮጵያ ሰላም ልትሆን አትችልም ኡይ የሚያሉት ዛሬ ሰላም አገኛችሁ ጀዋር የሰላም አባት እንጂ አሸባሪ ወይም ደግሞ ገዳይ ነፍስ በላ አይደለም ወሪ ኤርገሲ ጀዋር መሐመድ ኑፍ ሂደሙ መለ ኢትዮጵያ ነጋን አርጋቱ ኢሰቱና ማአጄሳ ጅራ ኢሰቱ ማልታ አጅራ ያ ጀራ ከኛ ኑቲ ወጋ ባየስ ንትምኔ ደበር ጀዋር መሐመድ አባ ነጋት አባ ኢትዮጵያት በየቲ ኢትዮጵያ ሚለ ተኮን ገዳቤ አከሲሚር ለማን አበቱ ካንጎዳ ጀሩ ጀዋሪን ጀላን ጡቂና ኢትዮጵያ እንድትኖር የሚያድርግ ጀዋር እንጂ ጀዋር ኢትዮጵያን አፈርሳትም ጀዋርን አትንኩብን ያል ነበር ዛሬስ እንዴት ነው ሰላም አገኛችሁ ጀዋር እስር ቤት ነው ሐራ ጋፈ ጀዋር መነሂዳ ጅሩ ትርቱ ማባሃን ጅሩ በርባዳ 2000 ሰው ፈልጋሉ ነመኩማ ለመረም በርባዳ ዋንተ ነምንኩም ለማንኩን ጀባዳቲ ሼር ጎዳ ነመኩማ ለመን በርባዳ ዋንተ ሼር ጎዳ ሼር ጎዳ ነምንኩም ለማ ቪዲዮ ካን አገፈቹ ቀብ ጋፊ ከናፈስ ዱፈኒ ቆምጬ ቆማጣኒ ፊ ናፍጠኛን አፋን ኦሮሞ ዱበቱ ሐቀ ጀዌ ኬኛ ኑቲ ሐቀ ቀምናፈዩ ኑቲ መቃንኩ ነሬ ኑቲ በየ ግሪሳኑ እንጀተኒ ባንዳ አገር ሸጪ ብየ ወረ ብየ ጉርጉሩ ነው እንጀተን ጀቹዳ ሰበበ ኑቲ ሐቀ ዱበን ሰበበ ጀዋር ሐቀ ዱበቱ ቆፋፍ ኑቲ ከናፍ ቡቹላ ጀዋር ታኔ ከናፈዩ ጀብሎተ ጀዋር ታኔ ሞቲ ግሪሳታኤ ኑቲ ጀብሎተ ግሪሳታኔ ቹ አባ ኬኛ ጀዋር መሐመድ ሐቀ ቀብዳ ረቢን ሐቀ ከንከ ሲፈ ዱብሱ ሐረሌ ማለፊ ሐረሌ ጋፈተ መናይዳ ጀርቱ ኡመኒ ዱማ ጅራ ኢሰ ኤርገሲ ጫለ ብይዳራ ታጀርቲ ኦቱቲ ያረበከ ጅራቲ ረቢን ዋንታ ከነ ጎዳ ጅሩ ሰበብ ኡመኒ ዱአይ ሲ ከዳታ ጅሩ ዱአይ ኡመታቱ ሲፋነ ጅራ ያ ረቢ ሐቀ ጀዌ ባሲ ኡመተ ኢትዮጵያ ሐረ ጀዋርት ዱሉ ከን ኡመተ ወስላታ ኡፍን ቤክነ ጀዋር ብየ ዲጋ ጀዋር ብያ ነማ አጄሳ ጀዋርቱ ልቡ ነማ ባሳ ጀዱ ከን ያ ረቢ ዱጋ ጀዌ ባሲ ዱጋዳን ኡመታፍ ቀብሳ እኒ ጀነ ዱአይ ከዳታ ትሬቹ خنافيو حر جوي من هداجرو أمني كدارة تاجرو قدي بهاني كادرو نبلت قلنا بقى عبدين كتنو وي كيكيا ما جرى ما بقول با كيا ما جران كيا هررجي كان جران سون بويشر نبو هاجرو توك أما سي عندو علم بفك عدو كجران توك ده كادو بسا بيجي جرادا شير قديا إسين نافت إنيوني لقاجا واربر تيجر تيام كونو أما مومال جراجرو بقى تشفشفني وي أبي يشفشفن ኢትዮጵያ አለ ገደል ትግባ ለአማራ የማትሆን ኢትዮጵያ ገደል ትግባ ወይ ያዙ ሊቀቁኝ አፍራሽ አገር አፍራሽ ነው አፍቅቤ ሆድ ጩቤ ገደል ከተተን jedhani bohu jalqabaniiru haqa jawwee keenya raati dhugaa qabaat mana hidhaa keessa illee taa'ee rabbiin haqa jawwee baasa jechuudha dhugaan isin jira dhugaan isin hima jawaar ካልታሰረልን ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝም ጀዋር ይታሰርልን ጀዋር ይገደልልን ወይ ጀዋር ይገደልልን ይሰቀልልን እሱ ኢትዮጵያን ያፈረሳት ነው ያሉ የነበሩት ትላንት ደሞ አባታችሁ የኔ ጀግና የትም ተወለድ ኢትዮጵያዩን እንጂ ምናምን ያላችሁ ያመገታችሁት አብይን ትላንት እንደዚህ
ጨቅ 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 ሴጋ ሲመታባችሁ ወይኔ ጨፈጨፈን ገደል ከተተን ወይኔ መሪያችን እሱ ራሱ ነው የገደለው ጨፈጨፈን እኛ ኢትዮጵያን ፈልግም ኮን በኋላ ገደል ትግባ ኢትዮጵያ ወይ ያዙ ይልቀቁኝ ትላላችሁ ወይ እናንተ ለካ እናንተ ጥላቻችሁ ኦሮሞም ብቻ ነው ለካ እናንተ አብይን ወዳችሁ እንዳልሆነ ትላንት ነው ያረጋገጥነው አብይን ወዳችሁ ሳይሆን አብይ ኦሮሞን ስለገደለ ብቻ ነው ከአብይ ጋር ቆማችሁ የኔ ጀግና ሺህ አመት ንገስልን አንተ ካለለ እኮ ኢትዮጵያ መኖር አትችልም እሱ ኦሮሞን ስለጨቆነ ብቻ ጀዋርን ስላሰረ ብቻ አቻሉን ስለገደለ ኦሜን ስለዘጋ ብቻ ነው እንጂ እሱ ለአማራ ጥሩ ነገር ሰርቶ እንዳልሆነ ትላንት አረጋግጠናል ትላንት ኢትዮጵያ ገደል ትግባ ስትሉ አልነበር ጨፈጨፈን ቀጠቀጡን አመዳረጉን ወይ ኢትዮጵያ ወይ ስትሉ በጣም ይገርመኛል ለካ ኦሮሞ እኮ እውነት አለው የኦሮሞ እውነት ወሎ ሳድር ሐቁ የወጣ ነው በጣም ያሳዝናል እናንተ ይሄን ኃይል ኦሮሞን ከምትጠሉ እውነትን ብትፈልጉ ኢትዮጵያ ሰላም ትሆን ነበር ጀዋር ምንም አላደረጋችሁም يو جوار التاسرلين جوار السكالين إدم ملون التاسرلين إن ده أوتا منا من تلالاتشو استي تلانت جوارنو ياس قدلاتشو جوارنو يشافاتشو بجملة من هذا الرجاتشو استي جوار إثيوبيا عندك أن استي جوار بهير كبير عندك جاتي يتناقروا نقر على جواركو تراجعو كيروج ሀገሪቷን እንደዚህ እናርጋት ብሎ ሰውን ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን ያወራል እንጂ ያወራ አንድ ቀን ብሔርና ብሔር እንዲጋጭ የጻፈው ወይ ደግሞ የተናገረው ነገር እኮ የለም እናንተ ጥላቻችሁ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ብቻ ነው አብይን ወዳችሁ አይደለም አትወዱትም አብይን ትላንት እኮ አየናችሁ ወይ አብይ አፈቅቤ ሆደ ጩቤ ወየው ትላላችሁ ኦሮሞ ስሞት አንድ ቀን ወጣችሁ ያልተናገራችሁት አንድ ቀን ሚዲያችሁ ላይ ያልጻፋችሁት ትላንት ሚዲያ በሙሉ እንዳለ ያዙ ልቀቁን ስትሉ ለካ እናንተ ይሄን ኃይል ዘርኛ ናችሁ ጥንብ ናችሁ እኮ እንኳንም አማራ አልሆንኩም እውነቴን ነው ጠለዋችሁ እናንተ ዘርኞች ኦሮሞ ሰው አይደለም በተለይ ኡስታዞች ይገርሙኛል እነ ያሲን ኑሩ እነ አቡበክር የኦሮሞ ጊዜ አንድ ቀን አይጽፉ አንድ አማራ ሲነካ ሐዲሳቸውን ይዘው ይመጣሉ ኢነላህ ማአል ቃኢዲና ኢነላህ ማአል ካሂሪና ቆይ የኦሮሞ ጊዜ አይሰራም እንደ ሐዲስና ቁርአን እና አቡበክር እና ኡስታዝ ምናምን የሚባሉት ሰገጤዎች አማራ ሲሞት ብቻ ነው እንደ ወጣችሁት ሚዲያችሁ ላይ የምትለፈልፉት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስንሰማ ዘረኝነት ጥንብና ኢላሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናምን ትላላችሁ ኦሮሞ በጅምላ ሲጨፈጨፍ ግን ጎታ ያተናገርም አማ አንድ አማራ ሲነካ እሱም መረጃ ሳይኖራችሁ እውነት መሆኑንና ውሸት መሆኑን ሳታረጋግጡ ወጣችሁ ሐዲስ ትነግሩናላችሁ እንዲህ ነው ታዲያ ኢትዮጵያ ሰላም የምትሆነው እናንተ እንዲያ ይሄን ውስጣችሁን ካላጸዳችሁ መቼም ኢትዮጵያ ሰላም ልታገኝ አትችልም መጀመሪያ የሰው ልጅ እኩል መሆኑን አረጋግጡት ሐዲስ ስትነግሩን የአማራ ጊዜ ብቻ ሐዲስ ትነግሩናላችሁ የኦሮሞ ጊዜ ጭጭ አታወሩ ኡስታዝ ናቸው ካድሬ ናችሁ እናንተ የአብይ ካድሬ እንላቸዋለን እንጂ ኡስታዛችን አንላቸውም በጣም ያሳዝናል ማውራት ካለባችሁ የሰው ልጅ ሁሉም እኩል ነው እንደ ሃይማኖት ነው አይደል የምታወሩት ወይ ደግሞ በምትደግፉት ፓርቲ ብቻ ነው እንትን የምታረጉት እንደዚህ ከቀጠላችሁ ገና አመድ እናረጋቸዋለን ከኦሮሚያ ውስጥ እንድትጠፉ እናረጋለን በትክክል ዘረኝነት ትታችሁ ኦሮሞን አክብራችሁ ካልኖራችሁ ኦሮሚያ ውስጥ መኖር ይከብዳችኋል ካሁን በኋላ እሺ ድሮ ጀዋር ነው ያስጨፈጨፈን ጀዋር ነው እንደዚህ ያደረገን ትላላችሁ አሁንስ በማል ልታሳቡ ነው እናንተ እኮ አብያችን ሺህ አመት ንገስልን የምትሉት አብይን ወዳችሁ አይደለም ለካ ሀጫሉ ስለገደለና ኦሜን ስለዘጋና ጀዋርን ስላሰረ ብቻ
ኦሮሞን ሰብረላችኋለሁ ስላለ ብቻ ነው አብይ አብይ የምትሉት ለካ። አሁን ኢትዮጵያችሁን ጠላችሁ። ኢትዮጵያ አንፈልግም ወይ ኢትዮጵያ ገደል ትግባ እምዬ ኢትዮጵያ። አሁን በኋላ እኛ እንደ አማራ ተደራጅተን አንድ እንሆናለን። በቃ ከዛሬ ጀምረን ኢትዮጵያ አንፈልግም። ለአማራ የማትሆን ኢትዮጵያ አታስፈልገንም። ወይ ኦሮሞን የምትገድልና የምታስር የምትጨፈጭፍ ኢትዮጵያ ለእናንተ ይመቻችኋል? ኦሮሞ ሲጨፈጨፍ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሲጨፈጨፍ፣ ቅማንት ሲጨፈጨፍ ለእናንተ ኢትዮጵያ ይመቻችኋል? የእናንተ ሰው ሲነካ ብቻ ነው እንደ ኢትዮጵያ ገደል የምትገባ? ያ እናንተ አመዳሞች። ለዚህ እኮ ነው ቆማጣ ጠባብ ምናምን የምንላችሁ። ጠባቦች ናችሁ። ዱቄቱላ በጣም ያሳዝነኛል። እኔ በተለይ አክቲቪስቶቻችሁ አንድ ቀን ታማም በየነ ገበሂቲ ቦይ ወዮ አብይ እንደዚህ ያደረገን አብይ ሳዩ አፋነ ማሪፋቲን አብይ መግለጫውን ያወጣው በአማርኛ ብቻ ነው። ለምንድን ነው በኦሮምኛ ያልጻፈው? ለምንድን ነው በእንግሊዝኛ ያልጻፈው? ይሄ ነገር ለራሱ ነው እንደዚህ ያደረገው። ጎቱማን ሐቃጅ ረቢን ጀዌ ኬኛ የጀዌ እውነት ማቸም ተደብቆ አይቀርም። ለምን እሱ እስከ ዛሬ ኢትዮጵያ እንድትኖር እንጂ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ አድርጎ አያውቅም። ጀዌ ሺህ ዓመት ንገስልን። አንተ ነህ ኢትዮጵያን መግዛት ያለብህ። ኢትዮጵያን የምትገዛ ጀዋር ብቻ ነው። ያው እውነታው የወጣ አይደል እንደ እስር ቤት ቁጭ ብሎ ሰው እንትን እየተጨፈጨፈ አይደል? ጀዋር ነው እንዳትሉ እስር ቤት ነው። አሁንስ በማን ልታሳቡ ነው? ድሮ ጀዋር ነው ያስገደለን፣ ቄሮ ነው እንደዚህ ያደረገን ምናምን ትላላችሁ። አማዳሞች ከነሞነ ደቡ በጣም የሚገርመኝ ሸኔን አጥፍተናል፣ ሸሜ አመዱ እንትን ብሏል። ሰው ሲሞት ደግሞ አንዳንዴ ሸኔ እንደዚህ ያደረገ ሸኔ በለስኔራ ሸኔን አበመታቴ ጅርቲ ጎቱማ ኬኛ ማሎዳ ጀተኒ አሶፍቱ ወርካድሮኒ ብልጽግናዳ ጋፈም ሞንትኒ ደ ሸኔቱ ዩነም አጄሴ ሸን ኢኒ ሲንፍጠኒ ሰከሚ ሸኔ ኢኒ ዱፌ ነማ አጄሶ ኩኒ ሰከም ሸኔ በለስኔ ጅራ ሸኔ አመዲ ጎኔ ጅራ ሸኔ ጀዳሙ በዴረ ኢትዮጵያ ኬሳ ሸኔ አትኖርም ጀተኒ ኦፍ አደቱ ካድሮኒ ኬኛ ኩን ጋፈ ጀሪ ኦፊ ኬሰኒ ሞ ድራማዳፍ ነማ ፍጠን ሸኔ ጀቱ ሸኔ ኩን ኢኒ መሌካ ወይ ሰሚዳ ገቦሞ እስኖ ፍጥኔረ ጀተኒ አሶፍቱ ያ ወረ ብልጽግና ወደ ራሳችሁ ተመለሱና በዳ ኦሮሚያ ኬሳ ኢትዮጵያ ኬሳ እስም ብየ ዲጉ መለ እርገሲና አንጎ ቀበተኒ ከረነመ ኩመ ዲደማ ኦሊዱ የረ ኢትዮጵያ ኬሳ መስኪን ሜቀ ዲገሜ ነምኒ ሜቀ ቡቀ ነምኒ ወል ፍጤ እስን ሂንታተን ኦፒዲዮ መቃ ጅጅረተኒ ዋንተ አትመጥኑም። ኢትዮጵያን ለማስተዳደር እንኳን ቀበሌ ማስተዳደር አትችሉም። ብልጽግኖች አማይስም ብየ ቡልቻ ጅርቱ ድጉማ ሽፍታ ወልቴ ሰበሰበ ሜካም በሩምሰን ቀምኔ ሆላን ብየራ ወልጉረቴ ከነከ ሃንጋሳ ከነከ ማሊ ወልት ድቼ ብየ ቡልቺ ነው ፊንጀቹ ፊስን ብየ ቡልቻ ጅርቱ ብየ ከነት ቡልፈምቲ ኦፊን ቤክኔ ብቻ ወልት ድቻቴ ደዩሱላ ነመን በረኔ ተኮ ነመ በረቴ ተኮ ከነፍ ከሳን ቀምኔ ዋሂ ብየ ቡልቹ ከሚታሶቱት ኢትዮጵያ መቼ መትፈርስም በልሁሉናችን ነው። ኢትዮጵያ ላይ ማንም ከኢትዮጵያ በታች ነው ጀተኒ ዳደቹ ማል ጎተኒ ቤቱሜ ወማ የሮነም ማል ጎዳ ጀርቱሜ ዱኬውላ ኢትዮጵያ ልትፈርስ አትችልም። እኛ ከፈረስን በኋላ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች እንጂ ኢትዮጵያ መቼም አትፈርስም። ወይ አደና ከናቲን ብይ ቡልፈምቲ ተካረቢያቲ ጉዲ ደበር ጉድ ይላል ያገሬ ሰው ጉድ በል ያገሬ ሰው ኢትዮጵያ ከፈረሰች እኛ ከፈረስን በኋላ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርሳትም። በልሁሉናችን መምጣት ነው ኢትዮጵያን መንካት። ማንም ከኢትዮጵያ በታች ነው። እንዴ አይነት ፎከራ አገር ሊያስተዳድር አይችልም። ጀለሶች ብልጽግኖች ወደ ራሳችሁ ተመለሱ። ለጀዌ ቦታ ልቀቁ። የተማረ ሰው ያስተዳድረን ይግዛን። ጀዌ አባታችን ሀገሪቷን በዲሞክራሲ መምራት የሚችል ምሁር ነው። እናንተ ምንም ሳትማሩ እውቀት ሳይኖራችሁ ኢትዮጵያን አመድ አረጋችሁት እኮ አመድ አረጋችሁት። ይገርማል አለ ወይ አብዱ ሼኽያ
ኢትዮጵያ ገደል ትገባለች። አሁንም እኛ ድሮም ኢትዮጵያ ለኦሮሞ የማትሆን ኢትዮጵያ ስለማንፈልግ አሁን ናፍጠኞች መውጫው ጀምረዋል። ኢትዮጵያ ፈልገም ወይኔ ኢትዮጵያ ብዮን ሲተጉሩ ጋር ብዮን ቀብሪ ከተጎቱ አዋሌ ጅራ በቃ ሁንዳ አመድ ያርግሽ ኢትዮጵያ 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 ፑ ኢትዮጵያ ላዕነቱላህ አለይከ ኢትዮጵያ የትያ ኢትዮጵያ ናት የኦሮሞን እንትኖችን እየበላች ኦሮሞን የምትገድልና የምትዘርፍ ኢትዮጵያ እኛ ድሮ ማንፈልጋትም ገደል ትግባ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ላዕነቱላህ አለይከ ኢትዮጵያ ያ ላዕና ያ ላዕና ደደብ ዮኒሻ ለቅሶውን በቃ ትላጥ ማጣ ዮኒ ማኛ ወይዬ ዮኒ ማኛ አለቀሰ ወይኔ እምባውን ማቆጣጠር አቶ መሐመር ዘምዱካን ቆማጣ ይሄ መሐመር ነው እንዴ ዘምዱካን ነው ምናምን ዘምዱካን በቀለ የምትሉት ቆማጣ ወያ አማራ ስነካ ብቻ ወጥተው የሚጨው ቆማጣ የኢትዮጵያዊነት ነው ለማኞች ናችሁ ኩምኪ ሼር ጎዳጆ ለኖሮሞ ጫልጀተኒ ታይናጋ ኡመቱ መደዩሲ ከነ ጫልጀደና ላሉ እንጂ በበረን ነመን በሸኒ ሸንተሜ ቶርባ ከሳ ነምኒ ሼሪንግ ጎድ ይጅራተ አቲ ዲና ኦሮሞት ሼር ጎዲ ቢራንገይ አፋን ኦሮሞቲን ሲተ ሙደማ ኢትማማ ኡስታዞኒ ኬኝ ሐራም ቦዳ ስኒ ዋ በሬሱ ፌስቡክ ከሰን ረት ጋባ ኦሮሞ እንዱስ በሬሲ ሽፍታ ደሲን ጀናን ጫልጀተን ታይን ሽፍታ አባ ቶርቤት ይደማ ጋፋ ኦሮሞ እንዱ ጋፋ ከንጀራ ወይ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ጥልቅ ሐዘን ተሰምቶናል ልባችን ተሰብሯል ተቀጠቀጥን ኢነላህ ማአል ቃኢዲና ነፍሲነማ النفس كل نفس بما كسبت ጀተኒ ህለላቂና ጋፋ ማራ ቆፍቲ እንዱ አንስንትን ማን ጋፋ ከን ኦሮሞ ጋፋ ናፍጠኛን ተቆሳዩ ዱኡ ሱራን ሳራጋን እንጅራኔ أسمع بري فما كيسا قبتني إن الله وما كل نفس بما قربت أيهونم لبون توك وانترين لبون هرينو توك كيشت لا مقبل نفسين هندي توك كان أمارا إسا كمن ربين برتي رون دوائر إسا قرآن كيسا تقل ماي كان أرمو ربين برا قرآن كيسا نجير يبو مالتاتن በጣም አዘንኩ ካድሮታ ቁርአና ሰበን የሮ አማራ ቆፍቲ ዳዋኑ ትማኑ በጣም ተሰምቶኛል በቃ ጃል መሮኺያ አቴገሩ ጃል መሮኺያ መታኦል ነቀበቺፍቴ አካሲ ዮ ዱቢን ካሌሳ ጎዳምቴ ሱን ዱጋታቴ ኢትናሙዲ አመድ akka jarri afaan qabatte enu keessa yaatut akkasi marroqiya itti mudduun itti fufa jabaadhu fi faana jirra goota ija barbada kanaaf jaallanne baga ciccite achitti nu hafte gaafa nuti galuu qabde jennee sitti duullu san ati waa beeytaaf galuu didde rabbiin addasii kenne kanallee siifa jabeessu itti nu humuddi akkasi marroo marii sabaa kurrifachiisaa diinaati ati kanaaf jaallanne amma falli jiru goota akkanatti naafxenya nuuf iyyisiisu jajjabeessu bakka danda'ameen waan dandeenyuun hidhachiifnee nuuf iyyisiisu biltsiginaa gandarra deemee kaadiroota warra afaan bantu taayee irraa erga qabe akkan laash nu gochuu jalqabu abdii qabna jechuudha gana tarkaanfiin jajjabaan akkasii fudhatama gaafa nuti walii gallee tokko taanee woboo keenya jabeeffannee jaalmarroo keenya bira dhaabbanne kaadiroonni har'a gabbaatee oromoodhaan girrisaa jettee akka barbaadde afaan nutti bantu ziippii si cufattee dhabama taati jarris hojii jaraanii eegalu jechuudha ganda hanga eessaatti hidhachiisuu qabna uummata keenya ni hidhachiifna immoo mallaqas yoo ta'e qabna wanti nurraaf hin jiru baay'inaanis dhugaas niin jenna jaalmarroo marii sabaa kanaaf jenne nuti jaalmarroo kiyya si faana jirra boo amma si kan akkanatti mataa ollu qabee naaf xinyaa guyyaa guutu ammoo na bootisaaf yaa goota kiyya abo umrii nuuf dheerad ati waa beeytaaf gaafa nuti bilisoomne jennee of gowwoomne gali jennu didde abeet akkasi ustaazonni keenyas adabadhaa isiniin jenna yoo diddan isinitti muddina jechuudha
maqaan dhaqwan maqaa ustaazotaan warra gabbahee yeroo kan oromoo hin dubbanne yeroo kan amaaraa qofitti dubbatu irraan dubbataara malee ustaaza ebeluu dhe maqaa dha'uun barbaaduun silaa ustaazni naafxenyaa dhuma waan ta'eef ani eenyuun uyyuu hin jaalladhuan ustaaza naafxenyaan jaallu dhugaa isinitti maan ustaaza warra naafxenyaa keessoon jedhaa naafxenyummaa qaban hin jaalladhu maqaan ustaazummaatiin dalagu waan ta'e daldalu waan ta'eef share godha hello السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور عبدوس يا كم؟ jirtaa usmi نجا الحمد لله. baga أكيد. nagaan dhufte yaada mormiin qaba jettee naan mee maal mormuudhaaf dhufte dubbiyaan dubbataaru keessaa wanti mormitu maaltu jira yaada mormiin qaba barreeffama qolee dubbiste galatoome. Yaadni mormiyaan kooti ammaati akka nama tokko taate akka kafaawwatii miti akka bilisiginnaa dhiifne jechuudha. an akka paartiitti dubbataan jiru ammas akka namummaa akka oromoo tokko Eeywa akka nama tokkotti jechuudha. Akka nama tokkotti amma namni kun du'uurraa gammachuu qabda ammaati. an namni tokko du'uudhaaf gammachuu hin qabu namni du'uudhaaf hin gammanne ammas taanaanan akkuma kan oromoo du'uudhaafis nu gubu jaallatee otoo hin taane giddiidhaan du'a namni siyaasa keessatti namni du'uu waan jiru garuu namni du'uudhaaf otoo hin taane warra kaadirootaatti naasaa jira malee jarri sun baga du'an hin jenne irras taanaanan jarra sanatti gammadaan jiru kaadiroota gaafa oromoon dhumu Egaa amma sifaana jirra marrooni goota koo jedhamu dubbii koo dhaggeeffatteessa yoo ta'e maaliin jedhe beektaa kaadiroota warra deeggartoota duruunfatee faarsu kana batalee ummata amaaraa ofiin jedhu gaafa kan oromoo ajjeefamu gaafa caaluun ajjeefamu gaafa jawaar hidhamu gaafa OMN cufamu Itoophiyaa hun injiyeetim tawalad jedhee warra faarsaa ture gaafa oromoon bakka tokkotti rashanamu jagnaachin Itoophiyaa askabbaruun akkana seerri kabajamuun kana jedhaa turantu kaleessa utuu dhugaaf sobna dambaafamin Itoophiyaa gadalti gba abiyyi እንደዚህ ያደረገኝ እኔ abiyyin እንትን አንጀረረን dubbachuu jira malee lubbuun nama kameeyyuu akkuma kan kootiiti lubbuu namaa du'uutti hin gammaduun warra kaaniif dubbachuu jira yoo hubattee ta'e kanarraa wanti ati komii qabdu jira kanaan akka keetiitti lubbuun namaa du'uutti hin gammaduun akkuma ani dhufettanillee invaayitii ergadhe malee ani yaada kee jalqabarraallee hin dhaggeeffanne dhiifamaa wajjiniin garuu ani amma ummata kafaa'oo deeggaru keessaa inuman liibii inuman takaattala si galee garuu amma sa'aatii kanatti an dhugaa rabbii yoo ta'e akka nameenyummaa namaa tokkotti paartii kamiinuu hin deeggaru ani si galee garuu ta'u malee immoo akka nameenyummaa namaa tokkotti ani marroon kun waan gaarii godhee jedhee hin deeggaru amma sanaan si galee amma ijoolleen baay'een marroon ija nu jabeesse marroon akorraan jedhaniitiyyuu si galee hin gargaarraa maal taanaa jedhu si galee garuu immoo namni tokko mee akka anaaf si'iitti jechuudha namni tokko jechuudha nama amma yaada kun dubbii ijoollee sana faallaatti hubatin gadi fageessi akka oromummaa keetiitti yoo hubatte sirrii jedhaa jiru waa du'a jira achii dhiisiyan waan miidiyaa irra jiru sana jarra kunis miidiyaa irratti godhamu waan ta'eef waan ijoolleen keenya irra gahaa ture waan ijoolleen keenya gaafa nutis har'a gubaa keenya gaafa jarri bu'anu arguutuun tinii jedhe malee namni kamuu ijoolleen amma marroo keenya maaloodha jedhe gammadeef miti marroon du'ee jennaan otuun marroon fannifamu argee ka'ee du'uun barbaada jedhaatti naaf xeenyaan kun immoo waan hin taane marroon ilma oromoo tokko nama oromoo qabsaa'u bosona gale gaafa naaf xeenyaan marroon ajjeefamee anis du'a isaa argee ka'ee du'uun qaba jedhu mataa ol nu qabde jennee bira dhaabbachuun dirqama keenyaaf malee namni kamuu nama ajjeesuu qabu namni warri waraana qabu warruma waraanaatu walitti wal dhahuu qaba malee ummata miskiin namni kamuu ummanni miskiinni miti si galee ila amma abduse si galee yaanni kan koo baqaanti baasee jira
eenyuun ni yaadan qaba jedhaa jira. ወደ ራሳችሁ ተመለሱ። ጆለን ብልጽግና ጀለ ፊግደኑ አርጊተኒቱ ዋን ኤርገሲ ከስለስ ከን ደገራ ቱሬ kan koomentiidhaan si faana jirra maaloo jedhu amaaraa qofittii ture koomentii abiyyi kaaftanii eenyu kaatanii arguu dandeessu. Kan kaleessaa qabee Itoophiyaan ligazaatti aychilim Itoophiyaan mamraat aychilim jedhee kurrifataa jiru eenyuun akka ta'es hubattan. Duruma ofee jira waan ta'eef kan amma ergasii hamma ta'e itti fakkeessuudhaaf koomentii jalatti asiifachi suuraa isaa sheer godhaa oolu warra amaarinyaa tanaagaariyoች ብቻ ስለሆኑ isinis warri Oromoodhaaf hin jettanii gowwoomtanii duuka fiigaa turtan amma deebi'a. Namichi akka inni Itoophiyaadhaaf hin taane jala muraa baradhaa. Jawaar hidhamuu qaba. Jawaar mana hidhaatti maal ta'uu qaba. Idimeen itti murtaa'uu qaba. Maal godhe Jawaar abbaa haqaatti Itoophiyaan nagaa ta'uudhaaf hojjete malee. Biyyattiin keenya akka taatuuf siyaasa babbareedaa ofitti uummata keenyaaf godhe malee wanti inni godhe hin jiru. Haqni isaa bahaa jira. Mana hidhaa jira har'a Jawaar. Itoophiyaa salaamaa gajechi. Erga Jawaar hidhamee nama meeqa dhume qabeenya meeqa barbadaa'e Jawaar waa godhe. Ofiifuu mana dukkana waa tokko arguu hin dandeenye keessa taa'ee mana wayii jawwee xiyya. Ay. Dhugaas ni hima. Itoophiyaatti farsaallechi bakka. Diigamuu qabdi. Galatooma nagaan keessan isiniif baay'atu kanuma dubbachuu fi isin jaallannaa dhumarratti ammas isinitti himnaa. Hundi keessanuu yuutuubii Dr. Abduseedhaa maqaa isaa kunoo asirratti isiniif barreeffama. Siftub jedhaati seenaa subscribe godhaa achirrattis viidiyoon adda addaa gadhiifamaa jira akkasiin argattanuu fi kunoo maqaa kana laayik godhaa isin jaallanna yeroo dhumarratti isinitti himnaa Siftub akkasiin dhaqxanii subscribe laayik gootanu intini gootanuu fi ulfaadhaa laayik godhaa kunoo isin jaallata Dr. Abduseen abbaan dhugaa naaftanyaan diina Oromooti. Akkas ijoolleen Oromoo warri ergasii dogongortanii abiyyi keenya maaloo keenya Jawaartu nu fixeettan haqa Jawaaris rabbiin isin agarsiisu akka Jawaar waa tokko gochaa hin jirre ergasuma ofii jaraatiif godhanii hayyoota naannoo Amaaraa jeneraalota kan ajjeese hundasaa amma sammuu keessanitti Hacaaluu Seenyaa akka ajjeese sammuu keessan keessa akkasiin qabaattanuuf irra deddeebinee isinitti himna. Jawaar abbaati malee nama ajjeesuu miti. Waa tokko Jawaar nama ajjeesuu keessa gahee hin qabu. Lubbuun tisiisa tokko akka baddu hin godhu Jawaar. Kanaaf haqasaa Jawaar kaaltaa sarara Itoophiyaa salaamatti agenyin jedhaatu har'a argattanii akkasii marroo keenya siin jajjabeeffanna jawwee keenyas akka rabbiin mana hidhaatii nu baasu du'aa goona laayikii godhaa kunoo Siftub ka jedhu kana maal taatan laayikii godhaatii deemaa intini jedha laayikiin gootu taanaan Oromummaa kan kee maaliree isin iddee kanaatti laaftu iddee wal jajjabeessuu irratti jabaadhaa laayikii godhaa Siftub ulfaadhaa galatoomaa nagaa.